السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mwezi bakadde bange mulamwa gwaffe ogwa hadith of the day tukina kubanga twejukanyayo ne hadithi emu insha Allah. Nga hadithi eyo eva ku musajja ayitibwa Khubayr bin Mut'im radiyallahu anhu. Ategeeza omusajja oyo nti annabi sallallahu alaihi wasallam mazima nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la yadkhulul jannata tagenda kubanga ayingira jana qati' omuntu abeeranga yakutulawo. Riwaya endala negamba nti qati'ur rahmi omuntu ayabeeranga akutulawo oluganda lwe. Nwekyo badduba Allah tubeerenga tutereeza enganda zaffe, tubeerenga situfuuka abamu kwabo abagenda okubanga bayogerwako nti bagenda kubanga bayingira jana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.